تاجیک ملت فرهنگی مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه، خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи тилоотии ахборро манзури шумо менамоем аз телевизиони тоҷикистон. дар оғоз сархати хабарҳо. сабки муосир, тарҳи ҷадид ва меъмории замонавӣ имрӯз симои шаҳру ноҳияҳои кишварро дигаргун месозанд. раванди корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд идома дошта, фазои ободу зеборо дар ҳар гӯшаи меҳан ба вуҷуд меоранд. саҳми сокинон дар ободии ватан. рушди соҳаи кишоварзӣ омили муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ ва пешрафти иқтисоди миллӣ. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар корҳои саҳроҳӣ бо истифода аз усулҳои муосир ва техникаҳои нав ба таври густурда идома доранд. рӯзи хотирмон барои наваскарон дар шаҳри Панҷакент маросими бошукӯҳи савганди ҳарбии ҷавонон баргузор шуд. савганди ҳарбӣ нишонаи садоқат, ҷавонмардӣ ва омодагӣ барои ҳифзи марзубуми ватан. рӯзҳои фарҳангии Русия дар Тоҷикистон, ҷашни дӯстӣ, ҳамкориҳои фарҳангӣ ва таҳкими равобити мардумони ду кишвар. идомаи барномаҳои рангини ҳунарӣ ва фарҳангии Русия дар Хуҷанд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои кӯдак дар меҳвари асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. ин аст ки дар кишвар барои дастгирӣ, пешрафт ва бархурдор шудани онҳо аз афзалиятҳои нав ва ҷалби сармоягузорӣ ба кӯдакон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар шаҳри Душанбе вобаста ба ҳуқуқу озодиҳои кӯдак ва сармоягузорӣ ба кӯдакон чорабинӣ баргузор гардид. гузориш дар ин бора. сармоягузорӣ ба кӯдакон заминаи рушди устувори давлат ва ҳифзи ҳуқуқи кӯдак. таҳти ҳамин унвон дар шаҳри Душанбе бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи умумиҷаҳонии кӯдакон конференсияи ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, корпусҳои дипломатӣ ва сохторҳои марбута иштирок намуданд. мақсад аз баргузории ҳамоиш ҷалб намудани диққати ҳамагон ба фаъолият оид ба таъмини шароити мусоид ба рушди ҳамаҷонибаи кӯдакон дар тамоми ҷаҳон мебошад. таъкид шуд ки ҳифзи кӯдакон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз конститутсия сарчашма мегирад. дар чорабинӣ гуфта шуд ки ҷиҳати рушди ҳунар, завқи баланди эҷодӣ, баланд бардоштани сатҳи донишу маърифат, фаро гирифтан ба таҳсил, нигоҳбин ва ғамхории пайвастаи кӯдакони ятим аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои зарурӣ андешида шуда пайваста дар амал татбиқ мегарданд. баргузории ҳамоиши мазкур ба ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама тақвияти ҳамкорӣ байни мақомотҳои давлатӣ, шарикони рушд ва ҷомеаи шаҳрвандиро дар самти ҳифзи ҳуқуқи кӯдак баррасӣ менамояд. барои боз ҳам беҳтар намудани раванди таълиму тарбияи кӯдакон, таҳкими робита байни ҷомеа, муассисаи таълимӣ ва падару модарон, ҳимояи кӯдакон аз ҳама гуна зӯроварии хонаводагӣ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила ва дар бораи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак қабул гардида баҳри татбиқи онҳо тадбирҳои дахлдор андешида мешавад. ҳукумати ҷумҳурӣ ба рушди ҳамаҷонибаи кӯдакон, махсусан дастрасии онҳо ба таҳсил аҳамияти аввалин дараҷа медиҳад, зеро маърифатнокӣ омили асосии амалисозии дигар ҳуқуқҳои инсон мебошад. иқдоми пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таъмини ҳаёти осоиштаи кӯдакон, таъмин ва риояи ҳуқуқу озодиҳои онҳо дар рӯҳияи меҳру муҳаббат ба ватан ва ҳамчун насли солиму созанда
омӯзанда тарбия ёфтани кӯдакон равона гардидааст. дар натиҷаи ин саю талошҳо ҳаёти фарзандони кишвар сол аз сол беҳтару рангинтар мегардад. дар фарҷоми чорабинӣ ҷиҳати пешрафт ва афзалиятҳо дар татбиқи ҳуқуқи кӯдакон табодули афкор сурат гирифт. аҳамияти ташаббусҳои пешвои миллат дар эҳёи адолати таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ. таҳти ҳамин унвон дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар ҳошияи ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати овардани мушти хоки оромгоҳи қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Темур ва чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад ба душанбе конфронси илмии назариявӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. таъкид гардид ки хизматҳои таърихии ин фарзандони фарзонаи миллат дар роҳи ташаккули давлатдории миллӣ, ҳифзи манфиатҳои мардум ва таҳкими пояҳои истиқлолу худшиносии миллӣ ҳамеша гиромӣ дошта мешавад. ҳамчунин номи неки онҳо чун намунаи садоқат ба ватан, ҷасорат ва фидокорӣ дар саҳифаҳои таърихи миллат ҷовидона боқӣ хоҳад монд. бояд гуфт ки мушти хоки оромгоҳи ин қаҳрамонони Тоҷикистон бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Москваи Федератсияи Русия ба шаҳри Душанбе оварда шуда, имрӯз оромгоҳи онҳо ба макони муқаддаси арҷгузорӣ ба таърих, ҳуввияти миллӣ ва корнамоиҳои фарзандони содиқи ватан табдил ёфтааст. поз доштани хотираи чунин шахсиятҳои бузург нишонаи эҳтиром ба таърихи давлатдории миллӣ ва арҷгузорӣ ба фидокориҳои абармардоне мебошад, ки барои бақои миллат ва ояндаи давлат ҷони худро дареғ надоштанд. дар ҳамоиш иброз гардид ки миллати тоҷик хушбахт аст, ки сарваре дорад аз моликияти таърихӣ ва ҳаққу ҳуқуқаш ба таври шоиста дифоъ менамояд. иқдоми навбатии сарвари давлат дар хусуси овардани хоки оромгоҳи се чеҳраи мондагори ибтидои асри 20 Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Темур ва Нисор Муҳаммад, ки дар ташаккули давлатдории тоҷикон нақши хоса гузоштанд, гувоҳи арҷгузории қаҳрамони Тоҷикистон ба қаҳрамонии қаҳрамонон аст. ба қавле ранҷу заҳмат ва талошу ҷонисориҳои қаҳрамонро қаҳрамон медонад. пешвои миллат васлгари таърихи миллат ва пайвандгари тамоми арзишҳои фарҳангӣ аз истиқлол сар карда то ваҳдату фарҳанг мебошанд. гуфта шуд ки талоши се тан аз чеҳраҳои мондагори миллат Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Темур ва Садриддин Айнӣ буд, ки бори нахуст бо номи тоҷик давлате ба унвони Тоҷикистон дар харитаи сиёсии минтақа ва ҷаҳон пайдо шавад. маҳз талошу заҳматҳои онҳо сабаб шуд, ки ҳуввияти миллии тоҷикон ташаккул ёбад. омӯзиши кору пайкори ин абармардҳо гувоҳи он аст, ки дар саргаҳи ҳуввияти миллии тоҷикон дар чунин марҳалаи бисёр ҳассос ва тақдирсоз маҳз онҳо қарор доштанд. ҷонисориҳо ва фидокориҳои ин чеҳраҳои мондагори миллат дар замони истиқлоли давлатӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври шоиста қадрдонӣ шуда истодааст. ташаббуси навбатии сарвари давлат дар масири рушди давлатдории миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи ҳуввият ва худшиносии миллӣ аҳамияти махсус дорад. бо ин арҷгузорӣ собит шуд, ки ватан ҷонисориҳо ва фидокориҳои фарзандони асил ва фарзонаи хешро ҳеҷ вақт фаромӯш намекунад ва бо онҳо ҳамнавост. бо талошу заҳматҳои қаҳрамонони Тоҷикистон миллати тоҷик соҳибдавлату соҳибэҳтиром гардида, имрӯз ҳамчун ҷониби ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои мубрами сатҳи ҷаҳонӣ шинохта мешавад. имрӯз дар шаҳри Душанбе маросими ҷамъбаст ва ҷоизасупории ғолибони озмуни ҷумҳуриявии ҷавонон муқобили коррупсия баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар доираи моҳвораи ҷавонон бо ибтикори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон озмун таҳти унвони ҷавонон муқобили коррупсия баргузор шуда, он имрӯз ҷамъбаст гардид. дар даври ҷамъбастии озмун намояндагони вазорату идораҳо, муассисаҳои таълимӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок намуданд. хушбахтона имрӯз дар маросими ҷоизасупории озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони ҷавонон муқобили коррупсия ширкат варзида истодаем ва боиси хушнудӣ аст, ки ин озмун дар асоси се номинатсия баргузор гардида буд ва якумин номинатсия ин ҳам бошад пешниҳод намудани мақолаи беҳтарин дар самти муқоимат ба коррупсия. номинатсияи дуюм пешниҳод кардани видеоролики иҷтимоии беҳтарин ва инчунин сеюмин номинатсия ин ташаббуси муосири зидди коррупсионӣ аз ҷумла бо истифода аз технологияи рақамӣ буд ва ҷавонони мо боз ҳам
исбот намуданд ки бо пешравии технология идеяҳои инноватсиониро доро ҳастанд ва саҳми худро дар муқовимат ба коррупсия мегузоранд ва инчунин дар пешрафти давлату мамлакати мо дар арсаи байналмилалӣ саҳмгузор ҳастанд. пеш аз ҳама миннатдории самимии худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки баҳри мо ҷавонон чунин озмунҳои дар сатҳи баландро роҳандозӣ менамоянд ки ин пеш аз ҳама барои баланд бардоштани маърифати зеҳниву ҳуқуқӣ ва савияи дониши ҳар як ҷавони худогоҳу худшиноси ватан мусоидат мекунад. ва имрӯз хушбахтона банда дар ин озмуни бонуфуз иштирок намудам ва дар байни донишҷӯ ва ҷавонони яъне Тоҷикистон сазовори ҷои аввал гаштам. пеш аз ҳама мақсад аз баргузории озмун баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва чӣ тавр яъне мо ҷавонон бар зидди коррупсия мубориза барем, мо аз ҳамаи инҳо огоҳ шудем ва тавонистем ки бо савияи дониши баланд, бо ҳозирҷавобӣ ва бо ҳамон яъне пайваста аз пайи илму мутолиа гаштан хушбахтона самараашро дидем ва сазовори ҷои аввал гаштем. иброз гардид ки баргузории чунин озмунҳо барои таҳкими ҷаҳонбинии ҳуқуқии ҷавонон ва баланд бардоштани ҳисси масъулияти онҳо дар самти муқовимат ба коррупсия мусоидат мекунад. озмун аз рӯи се номинатсия мақолаи беҳтарин, саҳнача ё видеоролики иҷтимоӣ ва ташаббуси муосири зидди коррупсионӣ бо истифода аз технологияи рақамӣ байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ доир шуд. дар фарҷом ғолибони озмун бо диплом, сипоснома, мукофотпулӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардида барои иштирокчиён барномаи фарҳангӣ пешниҳод гардид. форуми байналмилалии малакаҳо дар ноҳияи Данғара 2 рӯз 28 ва 29 май доир шуд. ин шом чорабини ҷамъбаст ва ғолибон аз байни намояндагони 7 давлат муайян карда шуданд. гузориши Наврӯзшоҳи Азизулло ва Раҷабалӣ Маҳмадалӣ. форуми байналмилалии малакаҳо аввалин маротиба дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони 7 давлат давоми 2 рӯз баргузор шуд. ҳунару маҳорати иштирокчиён аз рӯи 4 касб баҳогузорӣ гардид. дар оғоз ҳайатҳои иштирокчии ин чорабинии байналмилалӣ намояндагони Туркия, Туркманистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, ҷумҳурии мардумии Чин ва ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардиданд. масъулини вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, шарикони рушд, коршиносон ва дигар иштирокчиён баргузории ин форуми байналмилалиро ҷиҳати муаррифии малакаҳои баланди касбӣ, табодули таҷриба, ташаккули маҳорати иштирокчиён, ҳавасмандии ҷавонону наврасон барои омӯзиши касб ва тақвияти ҳамкории минтақавию байналмилалӣ муҳим арзёбӣ карданд. дар доираи форум озмун аз рӯи касбҳои барқчӣ, андовачӣ, кафшергари газию барқӣ ва васлгари таҷҳизоти барқии офтобӣ гузаронида шуд. намояндагон аз муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурии Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Туркманистон, Туркия, ҷумҳурии мардумии Чин ва ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи касбҳои пешниҳодшуда байни ҳам рақобат карданд. ман аз Туркия омадам то дар ин форум ширкат кунам ва маҳорати касбомӯзии худро сайқал диҳам. дар синфи 11 таҳсил мекунам ва фикр мекунам дар мусобиқаҳои он хуб баромад карда метавонам. зеро дар муассисае ки дар кишвари худ дорем, чунин машғулиятҳоро дорем. умуман форум барои мо як имконияти васеъ аст барои малакаву маҳорати андӯхтаи худро санҷидану нишон додан. Меня зовут Усманов Сафар Бахранович. Я с делегацией Узбекистана работаю директором Бухарского техникума передового профессионального мастерства. Со стороны делегации Узбекистана прибыли 7 участников. По 3 компетенциям мы участвуем. Первый – это возобновляемый источник энергии, сварочные технологии и по электромонтажу. С нашего техникума тоже участвует. Здесь по компетенции электромонтажа. Я в данное время сам участвую как заместитель главного эксперта по компетенции возобновляемых источников энергии. Я думаю, такая площадка будет полезна для наших молодых специалистов, для нашей молодежи. Хочу поблагодарить таджикских коллег за такую хорошую организацию. Очень много работы проделано здесь. Мы очень рады. бояд ёдовар шуд ки чорабини 2 рӯз 28 ва 29 май баргузор гардид ва иштирокчиён дар баробари нишон додани ҳунару маҳорати худ ҳамзамон бо имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон шинос шуданд.
дар рӯзи 1 чорабинӣ иштирокчиёни аввалин форуми байналмилалии малакаҳо бо захираҳои гидроэнергетикӣ ва таҷрибаи истеҳсоли энергияи сабз шинос шуданд. Меня зовут Руслан Белятаев Араз Мухаммедович. Я представитель Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана. Хочу выразить благодарность правительству Таджикистана за профессиональное проведение данного мероприятия, форума по наукам труда. Этот форум дает опыт, знания и, самое главное, объединяет сотрудничество всех стран. ҳадаф аз иштирок дар ин форум аз он аст ки мо табодули таҷриба намуда оид ба масъалаҳои мубрами ҳамин касбомӯзӣ, яъне бо касб таъмин намудан ибрози андеша менамоем. чорабинии байналмилалӣ дар доираи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бокортаъминшавии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд. ифтитоҳи марказҳои нави касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар шаҳрҳои Хуҷанду Бохтар, ноҳияи Восе ва марказҳои малакаҳо дар шаҳрҳои Душанбе, Роғун, ноҳияи Данғара ва ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ, эътирофи салоҳияти касбӣ ва рушди малакаҳо ба ташаккули ҳунармандӣ дар байни ҷавонон мусоидат кардааст. дар маҷмӯъ ҳоло бо истифода аз шароити мусоид 20 намуди касби афзалиятноки соҳаҳои энергетика, сохтмон, сайёҳӣ ва кишоварзӣ омӯзонида мешавад. муаррифии имкониятҳои технологӣ, ҳунармандӣ, маҳсулоти истеҳсолнамудаи кишоварзӣ, собитгари ташаккули касбӣ ва натиҷабахш анҷом шудани омӯзиш арзёбӣ мешавад. My name is Ko Sakamoto. I am the country director of the Asian Development ман Bank. Сакамото директори минтақавии Бонки Осиёи рушд дар Тоҷикистон ҳастам. барои мо низ хеле хушоянд аст ки дар ноҳияи зебоманзари Данғара намояндагон аз ҳар гӯшаву канори дунё ҷамъ омаданд ва ба хотири рушди истеъдоду маҳорат ва малакаҳои касбии худ аз таҷрибаи якдигар ва аз ҳунари ҳамдигар бисёр чизҳоро меомӯзанд. ба андешаи ман ташкили чунин форумҳо аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд иқдоми бисёр муфид аст, чун хурду бузурги мардум бо як завқи баланд касбу ҳунарҳои нав меомӯзанд ки албатта барои беҳтар шудани зиндагии худи онҳо кӯмак мекунад. аъзои ҳакамон ҳунари иштирокчиёнро аз 7 давлат аз рӯи 4 касби дарозмуд пешниҳод шуда баҳогузорӣ карданд. дар доираи рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шоми 28 май дар шаҳри Хуҷанд барномаи мукаммали консертӣ доир гардида, мусаввараҳои нодир, нигораҳо, инчунин дигар осори таърихии ин кишвар ба намоиш гузошта шуд. ҳамзамон дар ҳошияи рӯзҳои фарҳангӣ ҳунармандони Федератсияи Русия аз маҷмӯаи таърихию фарҳангии қалаи Хуҷанд ки аз ҷумлаи маконҳои бостонӣ ба ҳисоб рафта, имрӯз ба яке аз мавзеъҳои ҷолиби сайёҳӣ табдил ёфтааст дидан намуданд. аз рафти баргузории ин чорабинӣ Абдуваҳоби Абдусаттор гузориш медиҳад. тоҷикистон ва русия ду шарики стратегӣ ва боэътимод дар баробари таҳкиму густариши муносибатҳои иқтисодию сиёсӣ ва дигар самтҳои афзалиятнок ҳамкориро дар соҳаи фарҳанг низ тақвият мебахшанд. далели ин гуфтаҳо ташкилу баргузор намудани рӯзҳои фарҳанг дар қаламрави ҳамдигар. ҳамакнун дар идомаи рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз 25 то 28 майи соли равон баргузор гардид, дар маркази вилояти Соғд шаҳри Хуҷанд бо иштироки ҳунармандони ин мамлакат барномаи мукаммали фарҳангӣ доир карда шуд. дар оғози чорабинӣ таъкид гардид ки баргузории рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳкими муносибатҳои фарҳангӣ ва рушди ҳамкории дуҷониба дар ин соҳа мусоидат менамояд. изҳори умед карда шуд ки рӯзҳои фарҳанг инчунин барои таҳкими муносибатҳои дӯстона, густариши ҳамкории эҷодӣ ва табодули таҷриба дар байни аҳли фарҳанги ду мамлакат имконияти иловагӣ фароҳам меорад. дар саҳнаи театри давлатии ба номи Камоли Хуҷандӣ ҳунармандони оркестри фонограф синфоҷаз таҳти роҳбарии ҳунарпешаи халқии Федератсияи Русия Сергей Жилин ва гурӯҳи машҳури балети Тодес беҳтарин намунаҳои санъати мусиқии муосири Русияро манзури ҳаводорони санъат намуданд. ҳар як барномаи консертии ҳунармандони Русия бо кафкубиҳои бардавом аз ҷониби иштирокчиёни чорабинӣ истиқбол гардид.
Нам очень приятно быть у вас, потому что у вас очень добрый, очень такой по-настоящему человеческий прием. И мы привозим к вам сюда нашу культуру. И мы вот при помощи культуры мы будем поддерживать наше дружеское и обоюдно уважаемое, уважительное состояние наших отношений. И дай Бог, чтобы это так и продолжалось. Публика у вас замечательная. Зал просто сегодня содрогался от реакции публики. Нам было очень приятно. Спасибо большое. иштирокдорон иброз доштанд ки рӯзҳои фарҳанги федератсияи русия дар ҷумҳурии тоҷикистон асоси таҳкими дӯстии байни халқҳо мебошад. амалӣ гардидани чунин ибтикорот на танҳо ҳунармандон балки мардумро ба ҳам қарин месозад. Когда мы приехали в ваш удивительный, дивный край, мы были искренне потрясены жизнелюбием, радостью и богатством людей, душевным миром, насколько прекрасны. Нас так замечательно встретили. Вокруг столько чудесных людей. Было много музыки, было много тепла, уважения, радости. И для нас это, конечно же, было очень ценно. дар ҳошияи рӯзҳои фарҳанги русия дар тоҷикистон дар даромадгоҳи театри давлатии ба номи камоли хуҷандӣ мусаввараҳои нодир, нигораҳо ва дигар осори тарихии ин кишвар ба намоиш гузошта шуд. бинандагони ин осори тарихӣ иброз доштанд ки равобити фарҳангии тоҷикистон ва русия тавассути баргузории рӯзҳои фарҳанг ва ташкили намоишгоҳҳо сол аз сол мустаҳкамтар мегарданд. Нам очень радостно рассказывать о наших традициях здесь, на этой земле, и получать ответную связь от местных жителей. Очень теплое общение у нас получается, мы друг друга понимаем с полуслова, в том числе потому, что в татарском языке очень много схожих слов с таджикским языком, поэтому связи у нас налаживаются очень быстро, и нас это очень сильно радует. И такие мероприятия именно для этого и создаются, чтобы все мы жили в мире, в дружбе и в согласии. дар доираи рӯзҳои фарҳанг ҳамзамон ҳунармандони федератсияи русия аз маҷмӯаи тарихию фарҳангии қалъаи хуҷанд ки гузаштаи бештар аз 3000 сола дорад дидан намуда ибтикороти ҳукумати тоҷикистонро дар самти эҳё ва ҳифзи ёдгориҳои тарихӣ намунаи олӣ арзёбӣ карданд. Я в Таджикистане первый раз, но при этом я был очень наслышан, потому что у меня некоторые друзья, родственники друзей живут здесь. И очень гостеприимный, очень теплый, солнечный край. И вот для меня, как для работника музея, очень важно, что Таджикистан – это родина великих поэтов, великих деятелей культуры, науки, медицины. Поэтому я здесь чувствую себя как гостем в очень исторических местах, особенно в Худжанте, месте, у которого огромная история. Вот здесь везде чувствуется эта вот историчность. ёдовар мешавем ки моҳи июни соли 2025 рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи русия доир гардида буд. ташкилу баргузории рӯзҳои фарҳанг тадбири муҳим барои боз ҳам бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг заминаи асосӣ ба ҳисоб меравад. абдуваҳоби абдусаттор, дилшод юсуфӣ, шаҳри хуҷанд, ахбор. ноҳияи рошқалъа бо бунёди иншооти таъиноти гуногун рӯз то рӯз симои худро дигар месозад. дар ноҳия корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъат ёфта барои беҳтар намудани шароити зиндагии сокинон тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешаванд. тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорони мо. тӯли 3-10 сола дар асоси сиёсати пайгиронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хусусан пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барномаҳои нави рушд марҳила ба марҳила амалӣ гардонда шуда имрӯзҳо аз даромадгоҳи ноҳияи рошқалъа то водии ҷавшангоз корҳои созандагӣ чашмрас буда ноҳия тарҳи замонавӣ гирифта истодааст. аз рӯи иттилои бахши иқтисод савдо ва мониторинги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ноҳияи рошқалъа пешравиҳо дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагидорӣ назаррас буда дар баробари бунёди муассисаҳои таълимӣ муассисаҳои табобатӣ ва сохмони корхонаву корхонаҳои саноатӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуда дар ҳудуди ноҳия дар соли 2025 парки технологӣ бо корхонаҳои саноатӣ бунёд гардида яке аз иншооти муҳими иқтисодӣ нерӯгоҳи барқии обии себзор мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. яке аз чунин иншоотое ки сам меён имрӯз дар
پیشرفت نوحیه در تامین نمودن ساکنان با نیروی برق خوشصفت بر اعلی احساس کرده می شود. این ساختمان نیروگاه برقی آبی سبزار می باشد که امروز سهمشان در تامین ساکنان نوحیه با برق خوشصفت بر اعلی احساس کرده می شود. سال 2025 در نوحیه 2 عدد مؤسسات مکتبی در دههای دوردست نوحیه مورد بهره‌برداری قرار داده شدند که امروزها در آنها خوانندگان به تحصیل علم فرا گرفته می شوند. امروزها در 21 انشاءات تعیینات اقتصادی و اجتماعی صورت کارهای ساختمانی وسعت تازه پیدا نموده ایستادند. علاوه در مرکز نوحیه پارک دوم تکنولوژی عبارت از 9 کارخانه بنیاد می‌گردد. سال روان در مرکز نوحیه بیمارخانه زمانوی مورد بهره‌برداری قرار داده شده. ساکنان محلی امکانیت پیدا می‌نمایند تا به صرفیات مبلغ علاوه‌ای صحتی خویش را در خود نوحیه برقرار سازند. سال سپری در مرکز نوحیه بنای بیمارخانه سرایتی مورد بهره‌برداری قرار گرفت که در بهداشت صحتی عامه سهمی ارزشمند دارد. در برابر پیشبرد کارهای بنیادی در انشاءات جشنی همچنان ورزشگاه مرکزی مورد تعمیر و از نوسازی قرار داده شده. امروزها جهت به طلبات زمان برابر نمودن میدان فوتبال کارهای تخت و هموارکنی ادامه دارند. اطمینان می‌رود که این ورزشگاه با تمام شکوه و شهامتش طرح نو گرفته در برگزاری تنتنه‌های جشنی مقام شایسته می‌گذارد. عموما روند کارهای بنیادی از مو اراده قوی ساکنان نوحیه روشقلا دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان امکان می‌بخشند تا نیت‌های سازنده بهر آبادی دیار و استقبال سزاوار از جشن مبارک 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان جامعه عمل پوشیده نوحیه روشقلا به یکی از نوحیه‌های پیشرفته ولایت مبادل خواهد گشت. مهیره طاهر، مبارکشوی رستم، نوحیه روشقلا، اخبار. ساکنان نوحه شهر نو با حسی بلندی وطندوستی در تطبیق اقدام‌های بنیادگرانه حکومت جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خود را می‌گذارند. طبق اطلاع مسئولان در ناحیه بنیاد و از نوسازی 290 انشاءات به نقشه گرفته شده است. تا امروز زیاد از 160 انشاءات گوناگون تعیینات مورد استفاده قرار گرفته برای بهتر گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت می‌نمایند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه همکاران ما منظور می‌سازند. در ناحیه شهر نو کارهای ساختمانی و آبادانی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارند. در دایره نقشه چاره‌بینی‌های جشنی، بنیاد و نوسازی انشاءات گوناگون اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و خدمترسانی وسعت یافته، سیمای ناحیه روز از روز زیباتر می‌گردد. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه با جلب صاحبکاران و ساکنان وطندوست برای سری وقت و با صفت بلند انجام دادن کارهای ساختمانی تدبیرهای ضروری می‌اندیشند. طبق اطلاع مسئولین از 296 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 260 انشاءات مورد استفاده قرار گرفته در باقی مانده کارهای ساختمانی جریان دارد. امروزها بخشیده به جشن 35 سالگی در جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه روزهای مقامات رفته ایستاده است که در تمام دهه‌ها، کوچه‌ها، محله‌ها اسفالت پوشت نمودن راه و محله‌ها، بتون پوشت نمودن جویبارها، تمام آبادی و زیبا گرداندن از محل خود از در و دیوار دروازه شهروندان آغاز گردیده تا به سطح ناحیه رسانده ایستاده ایم. بنیاد انشاءات مذکور به بهتر گردیدن شرایط زندگی ساکنان، رشد انفراستراکچور و تأسیس جایهای نوی کاری مساعدت خواهد کرد. ساکنان ناحیه شهر نو با روحیه بلند وطندوستی در کارهای سازندگی و بنیادکاری فعالانه سهم گذاشته جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با نشان دهنده‌های بلند مهنتی استقبال گرفتند. با فرا رسیدن تعطیل تابستانه مسئله تعلیم و تربیت نورسان و پیشگیری حقوق و ایرانکنی میان آنها اهمیت بیشتر کسب می‌نماید. با همین مقصد در مؤسسه‌های تعلیمی ولایت ختلان روز مکتب برگزار گردیده جهت تحکیم همکاری مکتب، میلیسیا و والدین تدبیرهای مهمی پروفیلاکتیکی راه اندازی شدند. گزارش در این خصوص. در اساس نقشه تعلیمی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی سال خوانش به آخر رسیده ایستاده است. با فرا رسیدن تعطیل تابستانه مسئله تعلیم و تربیت نورسان، نظارت رفتار و کردار آنها و پیشگیری حقوق و ایرانکنی میان این قشر آینده‌ساز جامعه اهمیت مخصوص را به خود کسب می‌نماید. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان همچون نهاد وکالتدار در سمت پیشگیری جنایتکاری بین نابالغان و جوانان و
баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо дар давраи таътили тобистона дар доираи чунин иқдомҳо аз ҷониби мақомоти милитсияи вилоят бо мақсади таҳкими ҳамкории сеҷонибаи милитсия, маориф ва волидайн дар давраи таътил тавсиянома ба падару модарон, хонандагон, омӯзгорон ва директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ таҳия ва омода карда шуда дар ҳамоҳангӣ бо соҳаи маориф ба ҳамаи 1400 муассисаи таълимии ҳудуди вилояти Хатлон дастрас карда шуд. тибқи иттилоъ ҳоло дар муассисаҳои таълимии вилояти Хатлон наздик ба 950 000 хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. имрӯз дар доираи нақша чорабиниҳои профилактикӣ дар мақомоти корҳои дохилии вилоят рӯзи мактаб эълон карда шуда тамоми кормандони соҳа ба муассисаҳои таълимии вобаста гардида, сардорони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони сохторҳои дастгоҳи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон ва ҷузъу томҳои он ба ҳамаи муассисаҳои таълимӣ сафарбар карда шуданд. кормандони милитсия дар ҷамъомади пагоҳирӯзии муассисаҳои таълимӣ иштирок намуда тавсияҳои дарҷ гардидаро ба самъи хонандагону омӯзгорон ва волидайн расониданд. тавсияномаи интишор гардидаи раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Хатлон бори дигар имрӯз ба тамоми ҷомеа ҳушдор менамояд ки нисбати таълиму тарбияи фарзандон бетараф набошанд ва баҳри дар амал татбиқ намудани сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки воқеан ҳам тарбия намудани насли ояндасози ин давлату ин миллат бошад, аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода баранд. нуқтаҳои меҳварии тавсияномаро иҷроиши талаботи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи тарбияи ватандӯстӣ, ҳифзи арзишу муқаддасоти миллӣ, ҳамзамон пешгирии содиршавии кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар байни ноболиғону ҷавонон ва баланд бардоштани савияи ҳуқуқии ин табақаи ояндасози ҷомеа дар давраи таътили тобистона ташкил намудааст. зимнан аз хонандагони муассисаҳои таълимӣ талаб карда шуд ки дар давраи таътил ба ҳар гуна муноқишаҳо роҳ надиҳанд, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ одоби намунавӣ дошта бошанд, аз истифодаи маводи нашъадор, маводҳои сахттаъсири мадҳушкунанда, нӯшокиҳои спиртӣ ва ба ин монанд одатҳои зараровар дурӣ ҷӯянд, дар мавзеъҳои мамнӯъ ва хатарнок обозӣ накунанд, бо худ корт ва дигар предметҳои ба сифати силоҳи сард истифодашаванда нагардонанд, ба интернет танҳо бо мақсадҳои омӯзишӣ муроҷиат намуда аз паҳни маводи дорои хусусияти таҳқиромез худдорӣ намоянд, вақти холиро дар давраи таътили тобистона ба китобхонӣ, омӯзиши забонҳо, технологияи муосир, варзиш ва касбомӯзӣ сарф намоянд. зимни баргузории мулоқоту суҳбатҳо дар муассисаҳои таълимӣ масъулини мақомоти милитсияи вилояти Хатлон доир ба масъалаҳои тарғиби тарзи ҳаёти солим, омӯзиши илмҳои муосир, соҳибкасб гардидан ва дар оянда ба нафъи мардуми кишвар хизмат намудан, дурӣ ҷустан аз оварагардиву беҳудагардӣ, арзиши олӣ доштани муқаддасоти ватан ва ҳимояи марзу буми аҷдодӣ суханронӣ намуданд. бо истифода аз имкониятҳои технологияҳои муосир, матни тавсиянома дар сомонаҳои расмӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ инъикос гардида, ҳамчунин тавассути гурӯҳҳои волидайни хонандагон ки дар мессенҷери WhatsApp аз ҷониби омӯзгорон ва роҳбарони синфҳо таъсис дода шудааст, дастраси волидайни хонандагони муассисаҳои таълимӣ карда шуд. дар ин росто аз маъмурияти муассисаҳои таълимӣ, волидайн ва умуман аҳли ҷомеа тақозо карда шуд ки нисбати ояндаи ноболиғону ҷавонон ки қишри ояндасози миллату давлат ба ҳисоб мераванд бетараф намуда, баҳри ояндаи дурахшони онҳо тамоми кӯшишҳоро ба харҷ диҳанд. қобили зикр аст ки танҳо ҳамкории зичи милитсия, мактаб ва волидайн метавонад наврасонро аз амалҳои номатлуб эмин нигоҳ дорад ва барои тарбияи ҷавонони ватандӯст, созанда ва соҳибмаърифат мусоидат намояд. дар натиҷаи боришоти рӯзҳои охир 5 қитъаи роҳи нақлиётии Ромид Ваҳдат осеб дида, ҳаракати нақлиёт дар баъзе аз мавзеъҳо мушкил гардид. бо ҷалби фаврии техника ва кормандони масъул, монеаҳои ба амаломада бартараф шуда, роҳ аз ярч ва сангрезаҳо пурра тоза карда шуд. ҳоло ҳаракати нақлиёт дар ин масир ба таври мӯътадил идома дорад. гузориш дар ин хусус. шаби 26 ба 27 моҳи майи соли ҷорӣ бар асари офати табиӣ рухдода қисмате аз мавзеъҳои ҷамоати деҳоти Ромити шаҳри Ваҳдат зарар диданд. бо боридани борони пуршидат аз кӯҳпораҳои мавзеи Ромид об ва ярчу сангрезаҳои зиёд лағжида чанд мавзеи роҳи нақлиётии Ромид Ваҳдатро хароб намуд.
از روی گفته مسئولان باریدن باران پرشدت روزهای اخیر 5 موضع راه نقلیاتی وحدت را مید، از جمله مسیر راه ماشینگرد دهه سوربو، یوروز و دهنه را خراب نموده، رفت و آمد واسطه‌های گوناگون نقلیاتی را در این سمت خیلی دشوار نمود. همچنین آفت طبیعی و یک چند زمین‌های خواجگی‌های دهقانی و یاری رسانی دهه سوربوی جماعت دهات رامید خسارات وارد نمود. با راه اندازی نمودن تدبیرهای مقامات اجرایی حکومت دولتی و کمیته حالتهای فوق‌العاده شهر وحدت توسط تکنیک‌های صاحبی سری وقت یرچ و سنگریزه و دیگر مانع‌ها در این مسیر تازه گردیده، عین زمان رفت و آمدی به ممانعت واسطه‌های گوناگون نقلیات در راه مذکور پورا تامین کرده شد. برای برطرف نمودن ضرر آفت طبیعی رخ داده با جلب 6 عدد تکنیک‌های صاحبی در موضع‌های ضرردیده روزهای اخیر کارهای برطرف سازی گذرانیده شد. سری وقت و در مهلت کوتاه برطرف نمودن مانع‌ها و تامین منتظم حرکت واسطه‌های گوناگون نقلیات در راه ماشینگذاری وحدت رامید از حس وطن‌دوستی، مسئولیت بلند و آماده باشی مسئولان ساحه و نهادهای مربوطه شهادت می‌دهد. در برابر برطرف نمایی مانع‌های آفت طبیعی همچنین از جانب مسئولان در چند موضع خطرافزای ساحل دریای کوفرنیهان تدبیرهای ساحل مستحکم نمایی گذرانیده شد. هدف از راه اندازی نمودن تدبیرهای ساحل مستحکم نمایی و برطرف سازی پیشگیری از همه خطر و خطرهای آفت طبیعی، مستحکم نمودن نقطه‌های آسیب پذیر ساحل دریای کوفرنیهان و راه نقلیاتی در این مسیر میباشد. محمد علی عبدالکریم، ایوب محموراد، وحدت اخبار. بیشتر بودن خلسترین در ترکیب خون و استعمال از معیار زیاد شیرینی‌ها یکی از عامل‌های اساسی گرفتار شدن انسان به بیماری دیابت قند میباشد. برای تبابت و پیشگیری از این نمود بیماری کدام تدبیرها را باید انجام داد؟ گزارش در این خصوص. دیابت قند امروز یک از بیماری‌های پنه‌شده و تشویش‌آور در ساحه تندرستی جهانی به حساب می‌رود. این بیماری به گروه بیماری‌های مزمن داخل شده بر روند مبادله ماده‌ها در ارگانیسم انسان تاثیر جدی می‌رساند. متخصصان ساحه طب بر آن نظرند که سال از سال شماره گرفتاران دیابت قند در جهان افزایش یافته شده است و آن به یکی از مشکلات مهم اجتماعی و طبی تبدیل گشته است. دیابت قند بیماری میباشد که با بلند شدن سطح گلوکوز در خون توصیف می‌شود. سبب اساسی این حالت نارسایی یا فعالیت نادرست گرمان انسولین میباشد. انسولین گرمانی است که از طرف غدود زیر معده استحصال شده. وظیفه اساسی آن تنظیم سطح قند در خون میباشد. هنگام کم استحصال شدن این انسولین یا درست فعالیت نکردن آن، قند در خون زیاد می شود و به عضوهای گوناگون بدن تاثیر منفی می رساند. طبق معلومات متخصصان ساحه تندرستی، دیابت قند اساساً به دو نمود اساسی جدا کرده می شود. دیابت نوع یکم بیشتر در کودکان و جوانان به نظر می رسد. در این حالت بدن انسان قریب که انسولین استحصال نمی کند و بیمار مجبور می شود که برای نگاه داشتن سطح معتدل قند در خون از داروهای مخصوص و تزریق انسولین استفاده برد. نوع دوم دیابت قند باشد بیشتر در بین کلانسالان مشاهده می شود. این نمود بیماری اساساً در نتیجه طرز حیات نادرست، کم حرکتی، غذای ناسالم و وزن زیادتی به وجود می آید. در چنین حالت ارگانیسم انسولین استحصال نمی کند، اما حجره های بدن به تاثیر آن پوره واکنش نشان نمی دهند. دیابت قند این بیماری مزمن بوده در نتیجه ویران شدن مبادله کربوهیدرات ها به عمل می آید که به بلند شدن سطح قند در خون و پیداشوی قند در پیشاب می گردد. سبب‌های اساسی دیابت قند این نارسایی یا پس بودن تاثیر گرمان انسولین میباشد که در بیت حجره‌های غدود زیر معده حاصل میشوند. نمودهای اساسی دیابت قند این دیابت قند نوع 1، دیابت قند نوع 2 و دیابت حامله‌داران میباشد. دیابت قند این بیماری اداره شونده میباشد. با استفاده درستی داروهاری‌های قند پس کننده، انسولین، نظارت منتظم و بردن طرز حیات سالم، شخصان میتوانند زندگی فعال و آرام داشته باشند. اگر نظارت دیابت قند درست برده نشود، آن میتواند به عارضه های آورده رساند. غذای نادرست، استعمال از حد زیاد شیرینی ها، کم حرکتی، وزن زیادتی، استرس و بعضی بیماری های دیگر نیز میتوانند سبب پیدایش دیابت قند گردند. نشانه های دیابت قند نیز گوناگون بوده میتوانند، از جمله تشنگی زیاد، خستگی دائمی، زیاد شدن اشتها، کم شدن وزن بدن،
سوز شفا یافتن زخم‌ها و پس شدن قابلیت کاری از نشانه‌های معمول این بیماری به حساب می‌روند. در بعضی حالت‌ها بیماری می‌تواند به نشانه‌های روشن انکشاف یابد و تنها هنگام تشخیص طبی معین گردد. دیابت قند یک از بیماری‌های جدی است که می‌تواند به سلامتی انسان تاثیر منفی رساند. با وجود این باری‌های قاعده‌های طرز حیات سالم، غذای درست و معاینه سریوقتی طبی می‌توان خطر پیدایش این بیماری را کاهش داد. بلند برداشتن معرفت طبی اهالی و توجه به سلامتی می‌تواند عامل مهمی پیشگیری دیابت قند و دیگر بیماری‌های مزمن گردد. طبیبان بر آن نظرند که پیشگیری دیابت قند از طبابت آن آسان‌تر و موثرتر است. برای پیشگیری این بیماری رعایت طرز حیاتی سالم اهمیت کلان دارد. مشغول شدن به ورزش، سیر و گشت منتظم، استعمال غذای سالم، کم شدن محصولات دارای قند و روغن زیاد، اینچنین نگاه داشتن وزن معتدل بدن می‌تواند خطر گرفتار شدن به این بیماری را کم نماید. дар шаҳру ноҳияҳои кишвар даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст бо иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯён, омӯзгорон, кормандони соҳаи фарҳангу маориф ва ҳаводорони каломи бадеъ баргузор гардид. аз ҷараёни баргузории озмун ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. фархунда буриева хонандаи муассисаи таълимии рақами 7 ноҳияи қободиён тӯли 2 сол аст ки бо шавқу ҳаваси беандоза дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок намуда ҳадаф дорад ки бо мутолиаи бештари адабиёти зарурӣ дар озмуни мазкур ҷойи намоёнро ишғол намояд. аз он ки соли сипаришуда дар ин озмун ғолиб нагаштааст дилсард нест ва имсол бо омодагиву дилгармии зиёд ширкат меварзад. омодагиҳо аз самими қалб соли гузашта тӯли 100 шеър аз худ карда будам ва ҳозир бошад тӯли 250 шеър аз худ карда истодам ва мехоҳам ки то соли оянда яъне то даври ҷумҳуриявӣ боз зиёдтар аз худ кунам. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардидааст, иқдоми муҳиму саривақтӣ ва маърифатпарварона арзёбӣ гардида ҳамасола истеъдодҳои нави суханвару сухандон аз дурдастарин минтақаҳои кишвар кашф ва муаррифӣ мегарданд. тибқи иттилои масъулини шуъбаи маорифи ноҳияи Қободиён соли 2026 дар даври аввали озмуни мазкур 7300 нафар довталаб аз рӯи номинатсияҳои гуногун иштирок карда 630 нафарашон иштироки фаъолона намудаву ба даври дуюм роҳхат пайдо карданд. омодагиҳо дар даври ноҳиявӣ бисёр хуб аст. сол то сол теъдоди иштирокчиён дар озмун зиёд мегардад. озмун на ба он хотире ки манфиат ба худ овардан ин онро нишон медиҳад ки ҳамаи хонандаву ҳамаи қишри ҷомеа ба китобхонӣ машғул мешаванд. аз раванди баргузории ин озмун дар ноҳия мушоҳида мешавад ки иштирокчиён бо омодагии ҳамаҷониба омада донишу маҳорати худро назди аъзои ҳакамон нишон дода истоданд ва ин бозгӯи он аст ки қишрҳои гуногуни ҷомеа алалхусус насли наврасу ҷавон ба китобу китобхонӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. соли сеюм аст ки иштирокчи фаъоли озмуни бошукӯҳ ки ном гирифтааст фуруғи субҳи доноӣ китоб аст мебошам. ман аз адибони муосири тоҷик ки ҳамзамон иштирокчӣ дар номинатсияи адабиёти муосири тоҷик мебошам, ғазал, рубоиву дубайтӣ, навъҳои шеърӣ, достону қасидаро азбар кардам. ҳоло даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар ноҳияи Қободиён бо шукӯҳ ва мароми тоза идома дошта бо натиҷагирии озмун фаъолон муайян гардида ба даври дигар роҳхат пайдо менамоянд. даври дуюми озмуни ноҳиявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кохи фарҳанги шаҳраки Ғарм баргузор гардид. аз 4321 нафар иштирокчиёни даври аввали озмун ба даври ноҳиявӣ 125 нафар хонанда ва 4 нафар омӯзгор ҳамчун довталаб роҳхат гирифтанд. дар ин озмун хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯён ва омӯзгорон ширкат намуда ҳайати ҳакамон дар вақти баҳогузорӣ довталабонеро ки бештар асарҳои бадеӣ аз худ карда тарзи нақлу оҳанги қироат, мавзӯъҳои хайру саховат, дӯстию бародарӣ, сулҳу субот ва Тоҷикистони азизро тараннум мекард, афзалият доданд.
مقصد آزمون اصلا بلند برداشتن ذوق کتابخانه، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، انکشاف قابلیت ایجادی، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، بازگردانیدن ذخیره لغوی و فعالگردانی دایره زباندانی میان خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی را نشان داد. من در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نموده به دور منطقوی راحت یافتم و میخواهم در آینده کوشش کنم و جایهای نمایان را اشغال کنم. من در نامینیت ادبیات بچگانه اشتراک میکنم. ادبیات بچگانه خیلی ادبیات شوق‌آور است. من خیلی به آزمون فروغ صبح دانایی شوق و رغبت دارم. هر یک نفر اشتراکچی آزمون ناحیوی مهارت و استعداد خود را از روی شرط‌های معین شده از جمله شرح مختصری اثر، معلومات آید به قهرمانان اثر، بیان لحظه‌های جالب، آزاد بیانی و صنعت سخنوری، قابلیت لغت‌دانی و شرح آن، تاثیرات داوطلب و محتوا و خواندن اثر برآمد کرده غالبان آزمون برای شرکت به دور منطقوی را خط گرفتند. برگزاری آزمون ناحیوی فروغ صبح دانایی کتاب است ترنمگر دوستی و برادری، وحدت ملی، آبادی و سرسبزی وطنی عزیز، شکرگزاری از حیات آرام و آسایشته، بلند برداشتن مهارت و ملکه و استعداد خوانندگان را در بر می‌گرفت تا بدین وسیله تشویق و ترغیب کتاب و کتابخانه در میان تمام قشرهای جامعه باز هم جانانه گردد. ایدگل محمود درجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی با استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی و رعایت توصیه‌های کشاورزی حاصلی بلند به دست می‌آورند. آنها در یک سال تا 3 مرتبه حاصل گرفته وضع زندگی خود را بهتر نموده ایستادند. این تجربه به تامین فراوانی بازار استعمالی با محصولات تر و تازه وطنی نیز مساعدت می‌نماید. گزارش همکاران ما در این خصوص. مدنیت بلند استفاده برای زمین نزد حولگی در ناحیه عبدالرحمن جامی از قطعه کورمی نزد جماعت دهات آغاز گردیده است. مسئولین جماعت دهات خرمدیار ناحیه مزرعه کورمی نزد اداره را مقصدناک استفاده کرده در آن انواع گوناگون زراعت و سبزوات و نهالان میوه‌دهنده را کشت و پرورش کرده ایستادند که حال فراوانی حاصل تامین گردیده است. در ناحیه عبدالرحمن جامی خصوصا در جماعت دهات خرمدیار ترتیب استفاده برای زمین‌های نزد حولگی خیلی خوب به راه مانده شده است. همه مردم می‌دانند که از خوب و بهتر استفاده بردن قطعه‌های زمین حاصلناکی خوب گرفتن 2-3 حاصل در یک سال به بودجه عائله یک منفعت آورده سطح زندگی مردم را باز هم بهتر می‌کند. و مردم همین را خوب درک کرده خوب و اهلانه مهنت کرده در زمین‌های نزد حولگی از 2 تا 3-4 حاصل می‌گیرند در یک سال. در همین شب و روز که موسم جمع‌آوری قسمتی از محصولات کشاورزی است، ساکنان جماعت دهات ناحیه به غونچین حاصل و پرورش دیگر انواع سبزوات مشغولند. محمد علی سرکارов ساکن جماعت دهات خرمدیار ناحیه عبدالرحمن جامی قطعه کورم نزد حولگی‌اش را پرمحصول به کار برده همساله با گرفتن دسترنج مهنت خویش سطح روزگار عائلوی‌اش را بهتر و سبد استعمالی اهالی را غنی می‌گرداند. 4 ساعت زمینی نزد حولی داریم. در 4 ساعت ما کارچکا می‌کاریم، لوبیا می‌کاریم، پامیدور می‌کاریم، بودرینگ می‌کاریم. حاصل خوب به دست می‌آوریم. همه حساب زندگیمون را پیش می‌بریم. کارچکا را حاصل گرفتیم، این حاصل مقصد بهتر میشه یا بهتر می‌گیریم. جوشده بعد با لوبیا یگان زراعت رو کش میکنیم. همچنین 16 شک اویله زنبور داریم. همون حساب حاصل خوب به دست میاریم. زندگیمون رو پیش میبریم. اهل جماعت دهات ناحیه درست به کار بردن قطعه‌های کورم نزد حولگی را عامل بهتر و خوبتر گردیدن وضع نیک و احوالی و غنی گردانیدن بودجه خانوادگی معنی داد میکنند. شاهزاده سمندر، موسی نور محمد، ناحیه عبدالرحمن جامی، اخبار. در مرکز ملی ذخیره‌های ژنتیکی اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان ضمن برگزاری مشورت علمی متخصصان دایر به انتخاب نهال‌های خوش‌صفت، پیوند مطابق‌سازی نهال‌ها با اقلیم و دیگر مسائل وابسته به رشد ساحه باغ و تاک‌پروری فکر و اندیشه‌های سودمند را پیشنهاد کردند. تفصیلات بیشتر در گزارش لاله بحرالدین.
اساس باغداری را نهال خوشصفت، پیوندی و استانداردی تشکیل می‌دهد. برای آماده نمودن نهال سالم و خوشصفت از امروز زمینه گذاشته می‌شود. استفاده تکنولوژی معاصر اوید به تشکیل نمودن نهالخانه درختان میوه‌دهنده دانکدار و تخمکدار جهت تطبیق برنامه دولتی کبودزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در مشورت صحرایی عالمان و متخصصان دایر به سمت‌های افضلیتناک علمی کشاورزی از جمله رشد ساحه باغ و تاک‌پروری، نهال‌پروری، تکنولوژی آماده نمودن نهالخانه‌ها، تکنولوژی معاصر پرورش نهال‌ها و اصول‌های استفاده بری پیوند سبز، استفاده بری ماده‌های تنظیم کننده رشد در نهال‌پروری، خصوصیت‌های بیولوژی درختان میوه‌دهنده دانکدار و تخمکدار را از نگاه علمی تحلیل و بررسی نمودند. برای بنیاد کردن باغ حرکت کردن که از نوع‌های بهترینی که حاصلناکی و خیلی بالا هست، بلند است استفاده کنیم. میدان اگر گرچند وسیع هم که نباشد، لیکن از حساب حاصلناکی باید که همین برتری داشته باشد. و از این رو استفاده نوع‌های بهترینی که امروز در همین مرکز آموخته شده استفاده بها داده می شوند در آینده برای بنیاد باغ‌های ثمرناک استفاده بردنش توصیه می‌گردد. نهالخانه کلکسیونی مرکز ملی ذخیره‌های ژنتیکی اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان که در آن نو نمونه‌های درختان پرورش و پیوند گذرانده شده است توجه حاضرین را جلب کرد. در اینجا مطابق با نمناکی خاک و اقلیم هر منطقه پرورش نهال خوشصفت به راه مانده شده است. مرکز ملی ذخیره‌های ژنتیکی برای گذرانیدن درختان میوه‌دهنده تک پیوند اولچه بنده محلی که ما از اون آورده پیوند گذراندیم گلو از منطقه های جمهوری من جمع کرده آورده قلمچه تربیه کرده و با خواجگی دارون پیشنهاد میکنیم. نهال‌ها نشأ و نمای خوب دارد و در آینده حاصل باصفت داده میتواند. در مشورت صحرایی همزمان توجه به استفاده تکنولوژی معاصر اوید به تشکیل نمودن نهالخانه درختان میوه‌دهنده دانکدار و تخمکدار و تاک با نگهداری خصوصیت‌های اساسی خواجگی و بیولوژی آنها روانه گردید. اینچنین تطبیق علم در استحصالات، سری وقت گذراندن کارهای اگروتکنیکی نهالخانه‌ها، انتخاب و مهلت تیار کردن قلمچه‌های درختان میوه‌دهنده تخمکدار و دانکدار، آماده نمودن تک پیوندهای درختان میوه‌دهنده برای گذراندن پیوند و زیاد نمودن نو نمونه‌های محلی برای به وجود آوردن نوهای نو سرحاصل مخصوص قید گردید. پیله‌پروری همچون یکی از ساحه‌های مهمی کشاورزی در ناحیه وخش به منبع مهمی درآمد و تامین شغل موسمی ساکنان تبدیل یافته است. با دستگیری دولت و بنیاد توتزارهای نو توجه به رشد این ساحه بیشتر گردیده کیرمک پروران حاصل زحمت خود را به کارخانه‌های پیله قبول کنی سری وقت سپرده ایستادند. گزارش در این خصوص. در ناحیه وخش معرکه جمع‌آوری پیله ادامه داشته کیرمک پروران حاصل زحمت چندین هفته‌ای خود را به نقطه‌های پیله قبول کنی می‌سپارند. پیله پروری یکی از سمت‌های عنعنوی و مهم کشاورزی مملکت به حساب رفته سالهای اخیر با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تدریجاً رشد می‌نماید. قبول برنامه‌های دولتی در سمت رشد ساحه کیرمک پروری و استحصال پیله برای احیای این بخش مهم اقتصادی زمینه مساعد فراهم آورده ایستاده است. هدف اساسی از تطبیق چنین برنامه‌ها بلند برداشتن حجم استحصال پیله، تأسیس جای‌های نوی کاری و رشد صنعت سبک در کشور میباشد. با مقصد تامین پوره کیرمک با غذا در ناحیه‌های پیله پرور سالهای اخیر بنیاد توتزارهای نو وسعت پیدا کرده است. زیرا برگ درخت توت منبع اساسی غذای کیرمک به حساب می رود و زیاد نمودن مساحت توتزارها برای رشد استواری ساحه اهمیت مهم دارد. با گفته مسئولین جمعیت دارای مسئولیت محدود ابریشم وخش باد و هوای امساله برای پرورش کیرمک و تامین آن با برگ توت مساعد آمد و این امکان می دهد که استحصال پیله نظر به سال پیشین زیادتر گردد. سال گذشته بسیار باد و هوا گرم اومد، کیرمک‌ها خیلی نخوردن برگورا حاصل نشیدن پارینا. این سال هوا سالقین اومده است، اینا کیرمک‌ها همه برگ خوردن کیرمک‌ها اینا 8 تا 2 گرم
متخصصان پیله‌پروریро яке аз бахшҳои сердаромади соҳаи кишоварзӣ арзёбӣ мекунанд, зеро барои парвариши кирмак муҳлати зиёд талаб намешавад, аммо дар муддати кӯтоҳ оилаҳо метавонанд соҳиби даромади иловагӣ гарданд. ба назари коршиносон имрӯз пилаҳпарварӣ дар баробари таъмини ашёи хом барои корхонаҳои саноатӣ инчунин дар таҳкими иқтисоди оилаҳои деҳот нақши муҳим дорад. рушди ин соҳа метавонад дар оянда ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, рушди саноати насоҷӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат намояд. дар заминаи татбиқи барномаҳои давлатӣ ва ҷорӣ гардидани имтиёзу сабукиҳо ба соҳаи чорводорӣ нишондиҳандаҳои ин бахш назаррас арзёбӣ мешавад. омори муқоисавӣ аз афзоиши саршумору маҳсулоти соҳа дар солҳои соҳиби истиқлолии кишвар дарак медиҳад. ҳикматулло назарзода гузориш медиҳад. хушзод гардидани чорво, афзоиши маҳсулнокӣ ва ташкили хоҷагиҳои зотпарварӣ имкон дод, ки дар зарфи 35 соли истиқлоли давлатӣ ҳам саршумор ва ҳам истеҳсоли гӯшту шир ба маротиб бештар гардад. саршумори чорвои калони шохдор 2 маротиба имрӯз 3 миллион ба расидагӣ аст. саршумори чорвои хурди шохдор 2,2 маротиба имрӯз 8,1 миллион аст ва саршумори парранда бошад инам 2 маротиба зиёд шудагӣ зиёда 13,2 миллион аст. ва имрӯз тибқи маълумотҳои омурӣ воридоти гӯшту шир ниҳоят кам ба назар мерасад. ин аз он далолат медиҳад, ки мо бо ин маҳсулотҳои ватанӣ худамонро таъмин мекунем. чорводорӣ аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти умумии кишоварзӣ баъд аз растанипарварӣ дар ҷойи дуюм аст. тадбирҳои амалӣ гардида дар ин самт шароит фароҳам оварданд, ки бозори дохилӣ бо гӯшту шир таъмин гардад. дар ноҳияҳои кӯҳсори ҷумҳурӣ чорводорӣ манбаи асосии даромади хоҷагиҳо аст. шароити табиӣ аз ҷиҳати иқлим, сифати хок ва набототи гуногуни ҷумҳурӣ барои ташаккул ёфтани чорводорӣ мусоидат мекунад. таҷрибаи олимони соҳа низ дар самти хушзод кардани чорво натиҷабахш ва самари дилхоҳ ба бор овардааст. дар давоми соҳибистиқлолӣ ҳам бошад, мо тавонистем ки 7 зоту типи чорвои кишоварзиро ихтироъ намоем ва аз ҷониби шӯрои техникии вазорати кишоварзӣ ба онҳо шаҳодатномаи муаллифӣ пешниҳод карда бошад. ин ҳам бошад зоти аълои тоҷикӣ, чорвои калони шохӣ ва ҳамзамон экотиби зарафшонии қутос, типи шаҳринавӣ, гӯспанди ҳисорӣ, гӯспанди маҳинпашм ва бузи серпашм мебошад ва ҳамзамон як зоти махсуси замбури тоҷикӣ ихтироъ карда шуд, ки он низ ба шароити тағйирёбии иқлим нисбатан мутобиқ аст. аз ҳисоби сермаҳсул намудани чорво ва гирифтани насли хушзод дар деҳот сатҳи зиндагии хонаводаҳо беҳтар гардидааст. ҳоло ҳам чорвои каммаҳсули зиёду бо дарки манфиати чорвои сермаҳсул сифатан беҳтар карда мешаванд. кирмакпарварӣ ва коркарди пила яке аз шуғлҳои қадимтарини мардуми тоҷик ба шумор рафта, истеҳсоли он барои бо ашёи хом таъмин намудани корхонаҳои саноатии кишвар ва бо шуғл фаро гирифтани аҳолӣ аҳамияти калон дорад. кирмакпарварони шаҳри Исфара тасмим гирифтанд, ки соли равон истеҳсоли пиларо ба 24 тонна расонанд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо.
با برابری رشد دیگر سمت‌های ساحه کشاورزی در شهر اسفره به ساحه کرمک پروری و استحصال پله نیز توجه مخصوص داده می شود. زیرا پله پروری در برابر حفظ عنعنه‌های ملی به رشد بازار مهنت و بهبودی سطح زندگی اهالی مساعدت می کند. سال روان با استفاده از امکانیت‌های موجوده تخمی‌های به اقلیم محلی مطابق و تطبیق با ثمر کارهای اگروتکنیکی کرمک به خواجگیداران تقسیم کرده شده. امروزها پرورش آن خیلی خوب جریان دارد و دهقانان نیت دارند حاصل فراوان و با صفت به دست آورند. در موسم امسال از طرف جمعیت سهامی گشاده پیله تاجیک به شهر و دهات اسفره 800 قطعه تخم کرمکی نوع خطایی وارد کرده شد که به نهایت کرمکی سیر حاصل می باشد. امسال تخم کرمک به 9 جماعت شهرک دهات شهر اسفره تقسیم کرده شده. حالا در 5 جماعت ها جمع‌آوری حاصل ادامه دارد و اولین ها شده جماعت دهات خاناباد نقشه سپاریدن پیله را با سربلندی اجرا نمودند و به حساب میانه از هر یک قطعه 30 کیلویی پیله سپاریدند. تا به امروز از طرف پیله پروران شهر اسفره 7 تانه پیله خوشصفت وارد کرده شده به کارخانه جمعیت سهامی پیله تاجیک سپاریده شد. موسم جمع‌آوری حاصل تخم کرمک پیله دوام دارد و ما نیت داریم که نقشه امسال را با سربلندی اجرا نماییم. عین زمان در اجرای نقشه استحصال پیله جماعت‌های دهات خاناباد و نوگلیم پیش قدم بوده. جمعیت سهامی گشاده پیله تاجیک در شهر اسفره از کرمک پروران 1 کیلوگرم پیله آمیخته استحصال شده را به مبلغ 20 سامانی خریداری نموده. کرمک پروران فعال را با تحفه‌ها هوسمند می‌گرداند. واقعاً کرمک پروری و کارکرد پیله یکی از شغل‌های قدیمی‌ترین مردم تاجیک و ساحه سردرآمد و افضلیت‌ناک محسوب شده. استحصال پیله برای با اشیاء خام تأمین نمودن کارخانه‌های صنعتی مملکت با شغل فرا گرفتن اهالی و بلند برداشتن اقتدار استحصالی کارخانه‌های وطنی اهمیت کلان دارد. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفره، اخبار. حفظ مرز بومی وطن نشانه صداقت با دولت و ملت است. در قسم حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی در شهر پنجکент بخشیده به روز سرحدبانان تاجیکستان چورابینی با شکوه ادانه و مراسم سوگندیات‌کنی نواسگران برگزار گردید. گزارش همکارمان دلیر بزرگ در این خصوص. در قسم حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی واقع در شهر پنجکент چورابینی تنتنوی با اشتراک رهبران تشکیلات و مؤسسه‌ها، فعالان جامعه، پدر و مادران، جوانان و خدمتچیان حربی برگزار گردید. در آغاز همایش تاکید شد که حفظ مرز بومی کشور یکی از وظیفه‌های مقدس هر یک شهروند وطندوست به حساب رفته. سرحدبانان امروز با حس بلند مسئولیت برای حفظ صلح و آرامی و امنیت دولت خدمت صادقانه می‌نمایند. گفته شد که در سالهای صاحب استقلالی با دستگیری پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای تقویت اقتدار مدافعی مملکت، بهتر نمودن شرایط خدمت سربازان و افسران و بنیاد انفراستراکچور معاصر حربی تدبیرهای مهم و سازنده عملی گردیده ایستاده است. تاکید گردید که امروز جوانان کشور با روحیه بلند وطن‌دوستی و خودشناسی ملی برای ادای خدمت حربی سفربر گردیده خدمت مادر وطن را با سربلندی اجرا می‌نمایند. در فضای تنتنوی یک گروه نوسگران که دوره آموزشی را پس سر نمودند سوگند حربی یاد کرده آمادگی خود را برای حفظ مرز بومی کشور و خدمت صادقانه به دولت و ملت ابراز داشتند. من سرباز قطاری سعیدای امیرخان امروز برای من یکی از روزهای مهم و فراموش نشونده حیاتم می باشد. با حس بلند افتخار سوگند حربی را قبول نموده مسئولیت بزرگ حمایت وطن، حفظ مرز و بوم مقدس و خدمت به خلق و ملت را بر دوش خود میگیرم. قول میدهم که با صداقت، انتظام نمونوی و اراده قوی وظیفه خدمتی خود را صافدلانه اجرا نموده باوری دولت، راهبریت و پدر و مادر خود را سربلندانه سفید مینمایم. به همه آنهایی که مرا تربیت نمودند و برای رسیدن به این روز هم گذاشتند اظهار سپاس و منتداری مینمایم. لحظه های سوگندیات‌کنی برای پدر و مادران و اهل نشست بسیار خاطر
حیات‌رمان بوده جوانان با احترام به پرچم دولتی و رعایت سنت‌های حربی سوگند صداقت به وطن و پرزیدنت را به جا آوردند. در ادامه چورابینی سربازان و افسران مشق‌های حربی سفاره‌ای و ملک‌های آمادگی جنگی خود را نمایش داده از نزد منبر با قدمزنی نظامی گذشتند. مهارت بلند حربی، انتظام نمونه‌ای و آمادگی خوب خدمتچیان حربی باعث تحسین و آفرین حاضرین گردید. در فرجام همایش به یک گروه افسران و سربازان، شریکان و همکاران برای سهم ارزنده در تحکیم اقتدار مدافعی کشور نشانهای جشنی، سپاسنامه و تحفه‌ها تقدیم کرده شدند. برگزاری چنین چهاربینی‌ها برای بلند برداشتن حس وطن‌دوستی، ارجگذاری به خدمت‌های سرحدبانان و تربیت جوانان در روحیه حفظ وطن اهمیت مهم دارد. ضمن بازدید از شرایط خدمت گفته شد که امروز در حدود قسم حربی با دستگیری مقامات محلی و سهمگذاری صاحبکاران محلی کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارند. همچنین اشتراکچیان از گرمخانه قسم حربی بازدید نمودند که در آن محصولات کشاورزی از جمله بادرنگ و پامیدور پرورش کرده می شود. تاکید گردید که چنین اقدام‌ها برای تامین قسم حربی با محصولات تر و تازه و بلند برداشتن فرهنگ مهنت دوستی میان سربازان مساعدت می نماید. در ناحیه شهرستان به آماده‌سازی کادرهای جوابگو به طلبات بازار مهنت توجه مخصوص ظاهر می‌گردد. در این روند سهم لیسه کسبی اگرصنعتی ناحیه نظررس بوده در آن برای آموزش کسب‌های گوناگون شرایط مساعد تعلیمی فراهم آورده شده است. گزارش خبرنگاران ما. در شرایط امروز طلبات به متخصصان صاحب تجربه و جوانان دارای کسب و هنرهای گوناگون روز به روز بیشتر گردیده آماده نمودن کادرهای رقابت‌پذیر به یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی تبدیل یافته است. محض با نظرداشت همین نیاز در ناحیه شهرستان به کسب آموزی جوانان توجه اولین درجه ظاهر گردیده برای جلب آنها به آموزش هنرهای معاصر و مطابق به طلبات بازار مهنت تدبیرهای مؤثر عملی می‌شوند. در این سمت نقش لیسه کسبی اگروصنعتی ناحیه شهرستان بسیار مؤثر ارزیابی گردیده این بارگاه هنر تا امروز برای صدها جوانان در امکانیت‌ها را باز نموده است. عین زمان شماره عمومی خوانندگان در لیسه کسبی اگروصنعتی به 492 نفر رسیده. از این شماره نزدیک به 100 نفر را جوان دختران تشکیل می‌دهند که این از توجه بیشتر بانوان به آموزش کسب و هنر و اشتراک فعالانه آنها در جامعه درک می‌دهد. شرایط تعلیم و آموزش در لیسه کسبی صنعتی کشاورزی ناحیه شهرستان خوب ارزیابی گردیده خوانندگان از روی اختصاص‌های تراکتورچی، ماشینیستی، چیلانگر، منطور برق، اگرونوم، بایتوری، سیستم کامپیوتری، راننده و دیگر نامگوی کسب و هنر به آموزش فرا گرفته شدند. با طلبات زمان خوانندگان امروزه خیلی دانا و زیرک هستند. آنها حرکت میکنند که اختصاصهای خوب را انتخاب نمایند و آموزگاران حرکت میکنند آن چیزی که دانش و مهارت دارند و دانشجویان لیسه اگروصنعتی آموزانند. جهت بلند برداشتن سطح دانش و ملکه عملی خوانندگان در مؤسسه تعلیمی مذکور صنفخانه‌های مجهز با تخته‌های الکترونی، کامپیوترها و استخوان‌های تعلیمی مورد استفاده قرار دارند. همزمان صنفخانه‌های عملی سمت کشاورزی با تمام لوازمات ضروری تامین بوده برای جوان دختران نیز بخش دوزندگی فعالیت می‌کند. محض چنین شرایط مساعد تعلیمی گواه آن است که در مؤسسه به کسب آموزی جوانان و آماده نمودن متخصصان صاحب کسب توجه جدی ظاهر کرده می شود. در مجموع فراهم بودن شرایط معاصر تعلیمی، جلب جوانان به آموزش هنرهای گوناگون و مطابق نمودن اختصاصها به طلبات بازار مهنت زمینه فراهم می آورد تا جوانان در آینده صاحب جای کاری مناسب گردیده در رشد جامعه سهم ارزنده خود را گذارند. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، ناحیه شهرستان، اخبار. بیننده های عزیز این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. سلامت باشید.